Voin hi July ni som pathum sang hi som ni pali in rin ni ania in sawa in chibai levek ule luya kum som thum mi tla voin ni som pathum thlasari sang ni som ni pali tlaidar ni vela khan silal nei puya kum som thum tuirial airfield veng chu tuirial luya atla he thubo seilai hian mu ala nilo tuirial airfield atanga beng farna thu don danin silal nei puya hi thian pa nen muthi chualam tuirial luya sangha manin an kala asanga char tur chu che sualin tuina le na ni a thian pa hian a chan man lo tuitla zong in tuirial airfield mi puite an thok chuaka he thubo seilai hi chuan an lam mulo zolbu group OMA chuan khoru lian kai tuirini luya lo duty khalni se an tia se song join OMA duty turin an ruat silal nei puya te hi solid waste management center tuiriala nan tho wangin an omna tangin testimonial lain tuirial airfield venga hian an cheng ani athlonin zirlai te tuition an pe dorpui veng thar branch OMA Puia committee peng pakhat education committee malak nain an veng chunga class 9 atanga class 12 zirlai te tan free tuition an buat saya ni som pathum thasari sang ni som ni pali atangin an kalpui tan abul tan na hian zirlai som thum panga kalin veng chunga mi thiam te chuan subject rang ranga tuition an pe a hetianga no pang zirtir tura in pe te hian hlon be seilowa veng chunga zirlai te tan tlomai chuina thlonin no pang hian zirtir thin don ani zirlai no pang zirtir tur hian mi thiam som pasari anin pe a kartin inrin ni cho nudar thuma tuition hian pe thinang jun ni som ni pali atanga central yanglai association in dan kalara khain state myanmara well le bungrua thon lu thin an dan chu an la chun zom zela central oil air khoi tu te chuan an thil ti chu sarkar poina khiat pui ti soin ram chung mi puite in rek tumna om lo tian soi voin khan dor darsan palai chuan longtlai daya police le oil air duty post lo in check post sa hian oil phur dan an om lova myanmar lu tura ngai e chop phur lir thei then khat ero tangkhang anom thung central oil air khoi tu te chuan an thil ti chu ram chung mi te in rek tumna ni lo ti soinonin oil phur sia ha da tur te chu an tlang tir zel ti an soya filling station then khat be chana oil phur adana tur hmuna dalwa myanmar ram ri lampan pui an om to thina wangin duty te chuan film khur hlea mi pui ta turani ti khriat chian te ro tangkhang anom ngai lo tian soi central oil air khoi tu te chuan dan lowara khain state ta oil le thildang thon lu konga sarkarin ati tu thattakin hlen se an du ber tian soya sarkarin ati turati chuan oil e tan rim taka thoka che chua chu thil tul lawa nga in an top san mai tur thuan soibok minister pathum laka chongte join NGO an lungawi lo chongte join NGO hi voin khan thu khomin kumin me ni riat le ni ku a home minister PWD minister le health minister ne na an khotlang mamon thlen chu voin thlenga bo zui anilo ti soin an lungawi lo thu an soya me ni riat khan health minister ne na chongte CHC a MBBS le X-ray technician petur le risel na kunga chongte khotlang mason na tura thok tu dang in dei lo nan thlen nuwa doctor som thum panga lak ni ma se chongte CHC a da ani velo ti an soya me ni ku a chongte join NGO in PWD minister ne na chongte kho chung kong pui siam mek chung chang an thlen bo zui ani lowa home minister ne na chongte police station a thok tu in dei lo nan thlena po thok tu pek belan nekin constable om chun chu jun ni som panga son ani ta jok ti an soi chongte join NGO chuan minister pathum pu ke sap danga pu vanlal hlana le pilarin pui ne na an thu thlen bo zui ani lo chung changa hian kar le ninga nia longtlai press club a thu thar la khom tu te koma resolution puan chuan tumani kong le rel chung changa DC kom nimin ni som pa ni thasari sang ni som ni pali khan joint VC kon pui le thingdol VCI o te chuan scholarship DC robat silal minglian chu a office a an koma RTP sethon le kon pui in karlir theivei wak tena har satnan to thin chung changa rotnan thlen ba ka bairabi atanga bairabi thlinga re lo lu tur chung changa mi pui in zirtina zau zo ka nei theidan tu rotna an nei te an thlen NHIDCL Tuiah contractor 10 RTP sethon le kon pui in kara kong an siam meka one way a motor kaltir meka lir theibung ro phur tele
motor ke som paruk chin te an kal khun bik siama kong siam me ka tanga kilometer khat pon lama an kal thei hun nga tir that thu le atnaya an din chuan motor jama siam na sat thu te an soya duty tamjok da bela tul thu te po an thlen bual pui le kon pui in car bik chu sikul le office kal te tan har satna om lo nan duty ten ruam manna thajok siam sakse an ti July ni som pasari le ni som pariat hian DC hovin NHIDCL how tu tenen inspection nei ngal tura ruam man ani bairabia tanga sairang thlenga re lo lu tura NF Railway lamin tral kon pui ram chung thlenga an nei meka kon pui le a chevel mi pui te him na le re lo lu tur don son dan tur chung chang po DC le SP hovin khotlang khroi tu ten soi hawa apuna en ho ni se an ti joint VC kon pui khroi tu te chuan DC hovin kon pui town huam chunga head of department tele VC ten en joint meeting nei tha an ti bok kon pui joint VCIO hian chairman H Lalfak Zuala VCP kon pui 3 vice chairman Arlal Zomliana VCP kon pui veng lai le lalrem chunga VCP kon pui 2 an tela thingdol VCIO in TC lal thangzowa VCP atel bok ani tuna zo mun no pang pan ni lam thiam em mai Abigail le pui lam video ilo thlir ve thungang